Solok na inian ba maluk sira hutu iha nebe de hamotuk fale hohau amo Venâncio da Costa Pereira iha programa Lia Maxoin ho Jesuíta Sira. Iha bibandirane ita karak reflete hamotuk leitura sagrada sira nebe maka domingo dia 5 de abril nian nebe magita celebra missa domingo do Ramos nian ita reflete ba leituras tolo nebe uma creda convida ita a reflete hamotuk. Primeira leitura husi Isaías nian e na segunda leitura ita cara concentra ba leitura husi São Paulo nian basrane sire Filipenses nós drama Jesus neteros Jesus netoda Jesus ne mate e a cruz nebe mak haktuir husi evangelista São Mateus nian ita ohin ita hahu Semana Santa tamba sama ita bolo semana ita tamara daun Semana Santa tamba ita hakara contempla, ita hakara reflete com o mistério bot, Cristo nem teros, Cristo nem mate e cruz, não Cristo nem moricias. Tane ita bolo Semana Santa. Então domingo Ramos, hanessa oramatan bot, mas ita atutama evento misterioso, Cristo nem teros, Cristo nem mate e cruz, por isso ita ema maxala. Cristo nem mate, atso ita ema maxala. E a leitura se rebema com ita rona e domingo Ramos ida nenian, de liu a cena ida nevema katudu mamos konaba Jesus nenia teros Jesus nenia mate e cruz husi evangelista São Mateus né forno em fil falo mai ita kata maromak ne oan ida nevema memoris nessa maromak nia experimenta teros no todan nia sente ho sentimento ita emania rasi nia simbo cruz holiman nakaloke nisimo cruz ho fuang na bemak nakaloke ita kara concentra ba domingo Ramos ida oi domingo Ramos ida particular domingo Ramos ida especial kata ita bara lalori Ramos bau makreda atu simu bensons na ilulixira hane santina ita halo mai be ita vele husuna fate ne maromak ne benson tumba Ramos era na bema ita prepara ya umakari ita kara kat para ponto importante tolo domingo Ramos nian ida mak Ramos ne dune ida fali ita kara to hare kata ita hototo lao tuiri ita ne nai maksoin la hamoto tuiri ita ne nai maksoin tuiri mai ponto ida ikus fali ita kara concentra fila fali basena São Mateus nian cena drama Jesus neteros do mate nian primeiro ponto ita kara Ramos wanhira Jesus tama em Jerusalém ema hebreu sira tau Ramos tau ai sanak matak iha dalam sira nahe hena diak sira katai sira iha dalam ita mondita atu idane kata iha domingo Ramos ita karak nahe ita ne todan sira ita ne susar sira ita ne mori sira ita ne mora sira ita ne sentimento misturado ita ne tau sira ita ne pecado sira ita ne foer sira ita nahe atu Jesus sama ita nahe atu Jesus halak unti todan sira ne mabiha parte selo ita foti Ramos hodi haklala tuir nai magsoin katek nia mag David nia liurai nia mag David nia oan nia mag maromak ni oan osana leten asba ita foti sai sinal vitória ita foti sai ita nia domin ita nia caridade ita nia coragem ita nia abertura ita nia ten brani atu lao na fatin honia lao tuire na fatin haklala katak nia mag ita ni naiduni osana leten asba David nia oan ida ne mag importante ba ita celebra domingo Ramos hoje nian ia 5 de abril de 2020. Celebração Ramos halu ita sai ema na vema pronto tuni atulah moto ko Jesus. Ita haklala bolunia liurai ita mos haklala bolunia ita nine maksoin besoi ita. Satan ia situação da neve toda no terus ne. E segundo ponto ita kara atuhare fila fale o insa Jesus ninia terus hakman ita ninia terus Jesus nia mate fomurishma ita nebema itare iha cena evangelho domingo da Ohuenia kata iha da fate libertação então ita husu graça kata celebra Ramos ita hanoi irene kata Jesus hamuto ko ita iha período terus irene Jesus fo benção ma ita nia Ramos dominian wanhira ita futi sai Ramos ita hanoi fila fatika fali kata Jesus hamuto ko ita ho abertura ita tuire Jesus mas betuire Jesus na bela tore e sexta-feira santa mas betuire Jesus lo que ana tu celebra fila fale morisia de domingo ressurreição malo do bensira ha convida e mi hotu atu medita boa tolo importante né ida
ita tau ita nia ramos barai, ita nahe na sira barai, hanuin fila fali ita nia foer, ita nia pecado, ita nia tau, ita nia moraza atira, atu Kristu sama, atu Kristu halakon, ida ita foti ramos sanak, haklalag tu irnia, hakilar, katak nia mag ita nia maromak, ida fali ita loki an, atu Kristu de sofrimento e a cruz, forma ita cubir, forma ita liberdade. Desejo bem mihotu, celebração Domingo Ramos ida nebemak, lori tebes, salvação isi no clamar nemba mihotu. Bierba celebração Domingo Ramos ne ia umade, mas bem naine benção, tundai bem mihotu. Keta lako na esperança. Ramos forma ita sinal, kantak, ita sei, tuir na fat, ita ni na Jesus, hanes ang povo hebreu sira, hakilak no haklalak na fating, katak niya mag ita ni lerai, niya mag ita ni nai, niya mag ita ni maroma, niya mag ita ni Messias, niya mag ita ni Salvador. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.